Maikanem Abilin. Tinapalabas nagpakabiseran dala kay Paus ken Baket Inga. Tawan metla kanon ti Serbina nga agnagdapay iti kalapawda. Gapu tanaagawan ti dagada. Saan mata simurot ni Victor kadakwada. Takayat na abantayan ti tanem ti apong na. Dangarod Ignas ken Ela ti mangtultulong ken kuana. Iti kadada iti mansyon. Rumwar kumanda Ela iti inaladan ti mansyon. Iti lapdan ni Bart ni Ela. Kita gagayem. At to iti tuloy tinobela tayo ana Pauluan. Maikanem Abilin. Onya, agbati ka din ni Ella. Wano paltugak tamuging mo. Ignas. Sige, agbati akon, Bart. Kasta, agtunog ka, Ella. Tapno agkinawatan ta. Ella, kasano daytaan? Siya kunti makaamo mang Ignas. Sige, umuna kayon. Makita yo, kakadwa. At Daniela, sana na simurot iti asyenda. Swerte, Boss Bart. Ella, agtugaw ka dito'y abay ko. Ay na. Ay, Diyos ko. Inisinak ka dagito'y adinaryo. Nangagnak ka di, Ella? When, Bart? Kasta, agtugaw ka iti abay ko. Kayat mo ti uminom? Sa anak nga umininom iti arak. Sige, agbuya ka lang aroden. Amangan no, kayat yu pa iti pulutan. Wano, arak. Inak may mangala. Wow, mayat. Sige, kasta ti kayat ko kan ka ila. Pagserbian na kita. Tayenton madamdamapay. Si kantumat ti pagserbian. Sige, tayo mangala iti arak. Sige, yalan na kami iti duapay abote iti arak. Wen, uray pa'y 5. Ikaw, boss. Nay, tinakisnak matan. Manglok-loko ka ka ditong Saan, boss? Naman, mangloloko sa akliw ngamin. No kasta, di nagtulad-tuladan nagkatawa. Papasok kita. Wan, boss. Wan. Anay ka. Loko-loko na kanya. Ano ka, boss? Saan ba? Nay, boss, abay nga. Kasama ko na, boss. Tulad-tuladan nakadipay, wano saanan. Sana, boss. Dito kami. Sana. Dagiti awanan bain. Amukon no asino tinang patay kini apong ko akulas. Isuda gayam. Balsek to ida. Urayan da dumakelak. Balsek ida. Sanda kinasyan ni apong ko. Isu balsek ida intun dumakelak. Paltugak met ida. Akas iti naramid da kini apong ko akulas. Nagkatangkon kinaskan agatan para ikapo. Inaglaangan dubagas iti sagpaw iti natang asida umpay. Sela! Si kakadiday ta. Asino ka itayan? Nalipatak taynagan mo. Siyak ni Inga. Pun, Inga, taynagan mo. Kasanukad amailasin nak. Katagiid na dayo mat tibalay tayaw. Adayo tibalayaw iti kalapaw may. Nagkit-kita ta iti asyenda dadon si Maun.
Kat, kumusta kayo? Adda kami dito kabisera. Inagaw damutan ti dagamay. Isu nga awanan ti talunan may. Kapilitan ang makipagnanaod kaming iti anak may dito kabisera. Inagaw da, ti dagayaw. Day tatipudnaw. Kan talaga adimin kaya ti mapaspasamak ijay. Tanaranggas daw nay. Napaltugan nila kay kulas. Kat naawanan gasat. At damanan rin ang gasan da. Day tatipudnaw. Ngam di mulat pansasawan iti sa balay. Taamangan no madaksanak. Amangan no siyak matipaltugan da. No agwaras day taadamag. Anyan aranggas da. Huwag nga raw. Katsi ka. Anya ti aramidan dito ilay. Kwa, ay nakikinda aklaan. Inga, kalpasan na. Agawid akmatan. Tagur orayan ni Dalmas kanya. Abay ta. Nabartak da aminan. Ni Bart. Indumog na matan iti lamisaan. Gundawayak matan ti pumanaw. Ela. Ni Mang Ignas. Senyasak. Tumakdara kon. Kat aginaya da ka pumanaw. Nabartakan at talaga ni Bart. Kat saanan ang makapuot day da. Mang Ignas. Ilakta ti gate. Makaamudan tumatan inton makariingda. Sige, Ela. Agawaan ta. Ang mga numakapuot da. Ay, agyamanak. At datan dito asyenda, Mang Ignas. Ay, agyamanak ta sinublian nak ija mansyon. Agtanda nagakmarit, Ela. Jak makaid na dito asyenda. Iso nga inkid din ka asubyan ka. Ang mga nuan niya ti mapasamag kan kay Jay. Ammo kadakas ti panggap kanyak ni Bart. Ngam pinainom ko ida iti ado nga arak. Iso aday Jay, nakaturog da aminan. Agan-anag kay ti Dayja Bart. Ang mga no pagaramidan na kay ti dakas. Atap ka akayat nakagundawayan. Mang Ignas. Ha? Limiday ti rupam, Mang Ignas. Kan mangmusmas ka? Malagip ko lang amin ti anak ko. 5 atawan tinapalabas, Ela. Mang Ignas. Napan naglaba, ijay karayan. Kat ijay, ginundawayan dagiti awan puso na. Kat day tamaten, tiga po na kinitil na ti bukod na biyag. Wen, malagip ko day taada mag-idi. Ginundawayan dati anak yu a babae, Mang Ignas. Nga isumatan ti makagapo, no apay anak pakamatay. Awan ti nagakita iti day di apagteng. Pulos, nga awan ti makaibaga. No asino ti nangramas kinkwana. Gapo, tauray iso a biktima. Mabutang ngagso. Pinangtaan da ka no. Iso adi na kayat niya ibaga no asino dagiti nangramas kinkwana. Unay matan tinapagtangday di anak yu, Mang Ignas. Nakaladladingit launay alagipan. Nakaladladingit. Ayan ni. Hoy! Agring kayo! Hoy! Baratot kayo talaga! Agring kayo!
Ayan ni Ella. Ayan ni Ella. Kunak manok kadwa mana turut, bos. Saan nga ron? Wala, bos. Inarayan na kasi kuron. Sana mabaling na ito Mapan ko kita nito nag. Ako na kayon. Umunag tayo niti mansyon. Tagdiretsuak iti silet pagturturogan ni Ella. Buwisit na talaga tayo dyan nga Ella. Na may sana ka. Awan maggayam iti silet na. Awan nga ron na, bos. Kapoy ka. Aray ko, boss. Sinipadak mo tayo. Di mo ibagbaga ka po yak tungan. Damangan no paltogak tamulagat mo. Boss. Awatan. Wan, boss. Wan. Adda ni Victor iti sirok jay dakkel akayo. Dita paraangan ti kalapaw ni Mang Ignas. Itay pala nga nakatugaw din na Anya nga tati pampanunutan na. Ay, kaasimot dahi siya nga ubing. Inakman kasarsarita. Pampanunutan na siguro ni Apong na akulas. Kailiw na siguro. Victor? Auntie Ella? Agtugawak dito yung abay mo, ha? Abay, Victor. Malaglagip mo ka di Apong mo akulas? Wen, auntie. Jak malipatan ni Apong ko. Ha? Agsangit ka mutan, Victor. Kanayon ko ang malaglagip ni Apong ko. Apay pinatay na. Awan mo't dakas nga ramid na. Nagdakas da, auntie. Gusto ko man, Victor. Maluyaan akon ka. Nagdakas da. Laglagip, ma'am. Ada ni Apo Diyos. Iso nga italagtayon kan ko hanati. Amen. Amom kaday, tagsakay iti kabalyaw. Amom, tagpataray. Aywan Mang Ignas, amok. Nalaingak nga agkabalyo. Mala. Agkabalyo tayaw kada Victor. Tain tayaw, ijay turod. Turod? Wen, ipasyar taman ni Victor. Ta parang maliw-liwa. Di ka nakute, Victor. Ang mga nomat nagtadwa. Wen, Mang Ignas. Ela, alwada ba? Ang mga numat nagka. Nalaingak nga agpataray, Mang Ignas. Pakitaan ka, ha? Ela! Urayon na kami! Ito yung tidakla kayo! Wen, Mang Ignas! Ay na, Victor, nalaing gayam ngagpataray iti kabalyaw ni Anting Ngaela. Ang nudata, ay, agin inhayad talaing. Bayam, amagmag nalaeng to'y kabalyota. Mabutang ka? Tama nga na matinagta? Una, narigatayin, ang mga numat nagta kat mabuluta. Iso pa'y pagparikutan. Mabidlaan, kabalyo. Karayin ta damang Ignas. Unay lakot nga minan dagijay aya. Di dapay lang amin patarayan ti kabalyo da. Magmagnamot latang amin ti kabalyo da. Sino day dyan nakakabalyo iti abagatan apasat? Kasla. Robert! Agsablita kabalyo! Tsak kaya ta makita nak, diba? Agawa ang kabalyo! Makita nga ta ni Bart ni Ella. Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem.
Di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Isagani. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. May kanang Abilin.